Mu district ya Rubanda, chairman wa district age Stephen Kasyaba yayureka ngo kimwe ahabi bari kwesimisa no kureba ngo government bahwerire kutandika hirwarira rya district nebinde bibabasize kutungo mbyamagara nebiri kwera abantu babo kandi abantu banda butwagamba nabo bayureko kwesima okwena remeresire ntunguka yo mutano wagerageranisa na government ezindi mwenu ebyamagara tubasize kombeka ekihango mnonga ekiba cyari kombeka district hospital eyi muri kureba eyi turi kombeka nka district eyitwa iyire hari ka mugongo iba betaga ka mugongo hate yitwa Esire Rubanda district hospital ey'abasirikare ba UPDF bari kombeka tubasize kombeka Bufundere Center 4 turasiba munonga President wetu Museveni abwo kutuletera intunguka kutuletera sete ezenyoga ezibujyo mwe naganyibwemu twagura mempunu twaguramo twahinge mundi kana abwo kutuyamba katurekera urufunjo ruturemo buri kimwe cyo na turahinga itwentasa yetu kuruga mu rufunjo hadi twine ikitashare hareke bunyonyi kirikombekwa urugudo rwa Katuna muko Kagarama Kamuganguzi rurikuza kukogwa urugudo rwo kuruga Hamugwa rukakwata Kanungu yani Katorogo rukaletwa Ruhija kuzaha Rutenga nagwe rukuza kukogwa omurikabare abebembeza aba NRM ne bagirangu abwe birungiye bi government kozire kitumira abantu baterera President Museveni obururu nyamwinji umunya Uganda hatiya arakora ecyarenda aratambura kwarenda business ziragenda je urakora business zawe hati no kukwasereha mukono mwenu obusinjo buyarwanirire turabwesimisa munonga umuryeje imyaka 20 waza ibintu bikwatirine n'amashomero tutungukire akuba buri parish eri mu primary school buri gomborora eri mu secondary school kandi hati ya regions na hati indagambira ka Kigezi region twinemu a public university beitubo abari harubajoro rukwakanisa government bayoreka ngo tarho nshonga eshemerere kutuma abanya-Uganda bayesima nakache oburi bwenguzi bureyonjira higura munonga itoka abanya-Uganda buri mwaka buri financial ya mwene buri mwaka gwejya nshente turafegwa trillion 10 ziri kuribwa abantu bace munonga zokozire kutozanya bikoni za Kirijime za Rubaya konka ziri kuribwa umuntu omwe ubushumo buri turi kuterere ndure rizoba bukatandika ryari bukija butabukaretwa baha aba babiri ni barugo mu kibira bine mbundu naze zabiri zirye za government zibayibiri bakarugo mu kibira barija baraza kukwata government ya Uganda bakija bebembe ize kintu cyo bushumo gasha kwa Job Apuri na Manya omuri Kigezi.